akajificha ndani ya chombo, ajiepushe na uso wa Bwana. Sauti ya Bwana ikasikika kwa Yona kwa mara ya pili, kupeleka neno lake Bwana katika mji wa Ninawi. Waninawi waokolewe. Ni mara ngapi tumeacha njia za Bwana na kurudi nyuma? Sikia sauti ya Yesu, songa mbele kwa imani, walimwengu waokolewe. Sauti ya Bwana ikasikika kwa Yona kwa mara ya pili, kupeleka Yona aliagizwa kwenda Ninawi kupeleka jumbe za Bwana, lakini Yona akiwa njiani alikwenda Tarishishi, akajificha ndani ya chombo, ajiepushe na uso wa Bwana. Yona aliagizwa kwenda Ninawi kupeleka jumbe za Bwana, lakini Yona akiwa njiani alikwenda Tarishishi, akajificha ndani ya chombo, ajiepushe na uso wa Bwana. Sauti ya Bwana ikasikika kwa Yona kwa mara ya pili, kupeleka neno lake Bwana katika mji wa Ninawi. Waninawi waokolewe. Ni mara ngapi tumeacha njia za Bwana na kurudi nyuma? Sikia sauti ya Yesu, songa mbele kwa imani, walimwengu waokolewe. Sauti ya Bwana ikasikika kwa Yona kwa mara ya pili, kupeleka neno lake Bwana katika mji wa Ninawi. Waninawi waokolewe. Ni mara ngapi tumeacha njia za Bwana na kurudi nyuma? Sikia sauti ya Yesu, songa mbele kwa imani, walimwengu waokolewe. Nasi tunaagizwa kwenda mijini na vijijini, tuwahubirie mateka wote wa dhambi wapate neno la Bwana. Aminiye aje abatizwe kwa jina lake aliye juu. Nasi tunaagizwa sauti ya Bwana ikasikika kwa Yona kwa mara ya pili, kupeleka neno lake Bwana katika mji wa Ninawi. Waninawi waokolewe. Ni mara ngapi tumeacha njia za Bwana na kurudi nyuma? Sikia sauti ya Yesu, songa mbele kwa imani, walimwengu waokolewe. Sauti ya Bwana ikasikika kwa Yona kwa mara ya pili, kupeleka neno lake Bwana katika
twakore ekebindi gia book promotion twegene buya tata nyasaye twakorangeria twarore tata gogokora amang'ana amanene ase abana bao nabonekere twakore togosoa ase ekebindi kende twetigera ase amagoko ao omoiko omonchenu onyare gotora na bionsi bikoreka ase erieta riao ekiagera twasabire ase erieta riao yesu kristo oyo ore omotori oito amen. Negepindi kia matera ekonwa ambassadors buna bakona gocha babwatigu na ekwaya ya BC1 ekonwa ambassadors bakorwa babwatigu na BC1 tomanye gocha ekwaya ya Kayati tomanye kogenda nande kono onye kobwata ogotera you register with us totere number 14 Nyasaye nintare enaye totere Nyasaye nintare enaye buna eno kwatarete kwate okoboko kwane inkwane naye boronge nintarora enchera buya yesontare amonaye ambassadors awako aya twende kwaya ya BC1 twende stanza 2 Tingotara inche bweka mwagano motini bori amatema abuchire ababisana bangebo kira emerino nyanja
mapya yasiyokuwa na dhambi. Ninatamani kuishi kwenye mji mpya mbinguni. Ndani ya mji ni raha tele, hakuna shida wala mauti hakuna. Ninatamani maisha mapya yasiyokuwa na dhambi. Ninatamani kuishi kwenye mji mpya mbinguni. Ndani ya mji ni raha tele, hakuna shida wala mauti hakuna. Kinyonge hakitaingia ndani ya mji ule. Kaza mwendo ewe mteule, usichoke kitambo tufike kwenye mji wa Mungu. Tuimbe wimbo mpya, wimbo mtamu wa Musa na Mwana-Kondoo. Kinyonge hakitaingia ndani ya mji ule. Kaza mwendo ewe mteule, usichoke kitambo tufike kwenye mji wa Mungu. Tuimbe wimbo mpya, wimbo mtamu wa Musa na Mwana-Kondoo. Yerusalemu, mji wa raha, umewekwa tayari. Tunamngoja Yesu arudi, twende wote paradiso. Haya wivu yuaja Bwana, atuchukue tukaishi wote huko. Yerusalemu, mji wa raha, umewekwa tayari. Tunamngoja Yesu arudi, twende wote paradiso. Haya wivu yuaja Bwana, atuchukue tukaishi wote huko. Kinyonge hakitaingia ndani ya mji ule. Kaza mwendo ewe mteule, usichoke kitambo tufike kwenye mji wa Mungu. Tuimbe wimbo mpya, wimbo mtamu wa Musa na Mwana-Kondoo. Kinyonge hakitaingia ndani ya mji ule. Kaza mwendo ewe mteule, usichoke kitambo tufike kwenye mji wa Mungu. Tuimbe wimbo mpya, wimbo mtamu wa Musa na Mwana-Kondoo. Kinyonge hakitaingia ndani ya mji ule. Kaza mwendo ewe mteule, usichoke kitambo tufike kwenye mji wa Mungu. Tuimbe wimbo mpya, wimbo mtamu wa Musa na Mwana-Kondoo. Kinyonge hakitaingia ndani ya mji ule. Kaza mwendo ewe mteule, usichoke kitambo tufike kwenye mji wa Mungu. Tuimbe wimbo mpya, wimbo mtamu wa Musa na Mwana-Kondoo. Twabateberie imeni kaki batebe imeni engiya ekonu wako wapi? Wanchani yesanyanjete agankwiro mosalaba erio nyaberwe ebibe etirogo kwanika
kichaka kilicho kwa maisha yako. Mungu anataka uongeze imani, hakuna jambo limshindalo Mungu wetu. Wanawasifa masikio, unadhania sauti kwamba si yake Mungu. Ndugu, tii sauti unayosikia ni sauti ya Muumba wako. Imara ya kichaka kimewaka moto, hauna haja wala utafakari, wala haujagutuka jambo la kushangaza. Amka uwe makini, Bwana ataka kunena nawe. Imara ya kichaka kimewaka moto, hauna haja wala utafakari, wala haujagutuka jambo la kushangaza. Amka uwe makini, Bwana ataka kunena nawe. Imara ya kichaka kimewaka moto, hauna haja wala utafakari, wala haujagutuka jambo la kushangaza. Amka uwe makini, Bwana ataka kunena nawe. Imara ya kichaka kimewaka moto, hauna haja wala utafakari, wala haujagutuka jambo la kushangaza. Amka uwe makini, Bwana ataka kunena nawe. Imara ya kichaka kimewaka moto, hauna haja wala utafakari, wala haujagutuka jambo la kushangaza. Amka uwe makini, Bwana ataka kunena nawe. Imara ya kichaka kimewaka moto, hauna haja wala utafakari, wala haujagutuka jambo la kushangaza. Amka uwe makini, Bwana ataka kunena nawe. Tuambie amen. Tubatebie amen gaki. PC1 youths wafuate kwa haraka, wafuatwe na Kayati, then Ekonu. Tunaenda in that order. Halafu tutakuja kwaya za watoto vile tu nimeitana hivyo. PC1 youths mkuje. Tuendelee na stanza 2. Pororo bonga nyorete gatwe kwengata ya magwa eriombe moyo botambe etibogo kwaneka wanchani mbogo kwaneka wanchani mbogo kwaneka
rabu kusaba tole chikwa chirichinde mtakuja baadaye tusabe ni atatambye muna sintu watoira muriga meto akubakire nandekero toko enda sige pindi kende twasabira ba muna into nakusubutu okwege na withera sereta amen. Tusimame na wimbo namba 168 Bionsinamo eire Yeso tatere Bionsinamo eire Yeso moyo bonsi narure mwanje amaruko onsi menya sare botambe
ke me chanje me ke yense onji kiria stikori ya lera branche tiko to musiga iga tokoro gosawa na to enda se baria mwareta ito kieno maiga and you come forward wasabere tuwaweka samo kanya sae idinde na inde ke kiende kera ike abonye sa kwa mentera owe moko murera raso bwango yara jinsa na chesho awochi tomiyogeti nandoche una tuanse kamyeto political itanga ne liya gatatu nabondochi nabana ba Nyasaye nasawo bakune chingoro cyabo yondochi bagendete komenteka lituko ase lituko nduwakana Nyasaye itombya mono Nyasaye kune chingoro chino mwachire kwerigereria mwanyono bwimo bwenseye eboro bwa motukamake tigandwere omono Nyasaye kyaro seseneni elinde Nyasaye anyara go seseni mono nokura Nyasaye na ida okoreki iya komentera ase go tumeshukuru Mungu sana sasa ngoja tuombe omotori tata Nyasaye yaikire esa ya bene abana bawo tata Nyasaye na kwa bakurite chinkoro baka utanga nokawa fast before anything bono basipokire bakorete ebiyewa kuru aseme gondo yabo na kwa bero go basiseni bono berura sosi bwa monene bachira sosi bwao rinde obasiseni bono basiseni seni abana bawo seni family chao seni megondo yabo aendo nya kuba mentera aende kambiende goika aende barusaiti bono abeka samoko gwestra sirtes mutulitu sawa enga kiyoika yoko nina womoko birata bosia bondo ende semende yo moiso bono gosangereria sadaka bali responsible no moko take over egere mwitera ondiga uno moteri agochigutura asa amatera bali mo responsible mokore bwango mwitera ondiga erinde moko mara tutusia tokoro usako mwe asante
Tuterasi Kiswahili. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Kuna mwenye amebaki? Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Mali yako sasa Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Kwaya ya Kayati Youth mkuje haraka. Kayati Youth wafuatwe na Ekonu Ambassadors. Tutaenda in that order. Wengi wametuma, na kama utachelewa kuamka kiasi naita kwaya nyingine. Tuko sawa? Kayati. Kayati wako? Youth. Aya, wanakuja. Namba 12. Mario Gensi tiga atere retaria yesorigia koba kwa nyasa oito retaria yesorigia retarigia retarigia retaria yesorigia retarigia retarigia retaria yesorigia. Aya, tupate Ekonu Ambassadors. Ekonu Ambassadors. Tukienda stanza 2. Ni gori korosia oboba retaria yesorigia monyene retaria yesorigia retarigia retarigia. Wakitoka tupate VC1 children. VC1 children watafuata. Tutakuja in that order. Tukuje Kayati children and then Ekonu children.
kutebya Kayati mkimbie mkifuatwa na VC1 Pathfinders. Tutaenda in that order, halafu tutakuja kwaya ya watoto wote. Ekonu children watamalizia. Unatokualigania Ekonu, unatokualigania Kayati. Buna muroche kamera chire busi bwito nigo chire ga Curtis of Kiss FM under Kiss FM Digital TV. Nigo kero ko ligereri bosiega na kamera ngona gwetere gali na tema kubeke smile yake. Kero kwaragerete na smile ya sinini. Kwa hivyo tunakaribisha sana katika radio yetu ya Kiss FM 94.1 na renka yo mugusi nigekoralia ekigusia sensingma kurumocha gukisugusu kuruirianyi kwenda busongo igona abaliga ne mwensi ando sasimure na bale banyolere link ancha mojo ini agere tusasi maso bwamo tonyoro go seseni wasiri tukulia rero busibito Kayati youth kireba toretero gotera tobwati murobero buna twarangeli bono moteli egere tunyaka watogo sasi maso mu buroberi yamono. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others ever know. He speaks and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others ever know. I stay in the garden with Him, though the night around me be falling. But He bids me go through the voice of all. His voice to me is calling. And He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry
bako bestansa yomoerio bali bande narangeri go moko bamaega yabo ekero bako basistansa yomoerio igo moko bamaega yabo hatuna wakati tafadhali na kwaya ni mingi. Inatukwaza njiani, tushike mkono Yesu. Safari ni ngumu, twajua kweli safari tuko salama. Kama Waisraeli tuko jangwani, twaelekea Kanaani. Misukosuko mingi safarini, inatukwaza njiani, tushike mkono Yesu. Japo safari ni ngumu, twajua kweli safari tuko salama. Safari ya matumaini tutafika tu, jikaze ndugu, jipe moyo, tutafika, sio mbali. Tuanguke, tusimame, tuchuchumie, bora tufike pale. Safari ya matumaini tutafika tu, jikaze ndugu, jipe moyo, tutafika, sio mbali. Tuanguke, tusimame, tuchuchumie, bora tufike pale. Katika Ukristo tunapambana na vita, mapepo machafu nazo nguvu za giza na hila zake shetani. Tushike mkono Yesu, japo safari ni ngumu, vita vya imani Yesu atatushindia. Safari yetu katika Ukristo tunapambana na vita, mapepo machafu nazo nguvu za giza na hila zake shetani. Tushike mkono Yesu, japo safari ni ngumu, vita vya imani Yesu atatushindia. Safari ya matumaini tutafika tu, jikaze ndugu, jipe moyo, tutafika, sio mbali. Tuanguke, tusimame, tuchuchumie, bora tufike pale. Safari ya matumaini tutafika tu, jikaze ndugu, jipe moyo, tutafika, sio mbali. Tuanguke, tusimame, tuchuchumie, bora tufike pale. Safari ya matumaini tutafika tu, jikaze ndugu, jipe moyo, tutafika, sio mbali. Tuanguke, tusimame, tuchuchumie, bora tufike pale. Safari ya matumaini tutafika tu, jikaze ndugu, jipe moyo, tutafika, sio mbali. Tuanguke, tusimame, tuchuchumie, bora tufike pale. Na kitoko batebya
abana bonsi mbacha, watoto wote wa kambi center ya Kayati. Sijui kama hawa ni watu wazima wanarudi kuketi ama ni watoto. Oh, watu wakubwa sasa mketi, watoto mtukuje kwa wimbo. Watoto wote, halafu watafuatwa na Ekonu, then Kayati children.
tebirie abana abu
kasogotera kaki mtaimba wakati wa lunch. Sasa tunaingia wakati wa ibada. Tusabe tukole kipindi kya matera. Bia tata watoira mariugeme twakubakire. Nande bono mkoenda turasi kipindi kya ibada twasabira mwiko mutino turaina kusoboto kwige no gutarasira tara Kristo Yesu ruboritu. Amen. Bakanya salmo Seigneur, pitongwa bien se mobake, mogando igoro mobake, tata o mwana no moika. Amen. Our kind and everlasting Father in heaven, we thank you for the opportunity of life you have given us this afternoon. As we break the bread of life, may you guide us through the Holy Spirit, for we pray in Jesus' name. Amen. Bana ba tata igamba kwania ngombu ya mole buyamole nzeme baraire barango iga ena arori tukwane ntagete kubaliga ni mwenzi asabato yale asitukoli yale sabato ya Nyasaye tato kubaligania mwenzi pikulwa abana bakabanta abanene buya mono esabato yaro ekanire ko bekambye eliere nkoro kiritwarenge pastor nena liye kambye aba yagira niyo magani buya mono bantu batele bonse Nyasaye bakwe buya mono ortiga ngondoro mogeni oyocha bageni baito mogeni ochicha yotarwe kambye itoga okyango koboko Mario yo monaro nando yonde kuna semeye tena tata kakyo kwani musagerekano naro nate no koboko to kwani fanya hivi mwale komongera kakige tokelwango iga ekerwa kuna kokora igo Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Benson Atieno. Nimekuja kutembelea Dr. Joseph, ni mwalimu wangu Kisii University. Mimi nashiriki katika Kisii University Student Adventist Church KSUSDA. Na leo nimeonelea nikija kutembelea, mnanikaribisha. amen Nimeshukuru, asanteni. asante sio mmeona tumekuwa na mgeni tunashukuru mwalimu Joseph asante kutuletea mgeni Mungu aendelee kukubariki sasa Mwingine hapa. na iko mwingine hapa abakwe biyamoro kakimwa koraiga amina ngakima wateba
yatore ne bagene baito mbiya mono pono ntage tatorigeri tikanisa chito munanga kituacha ntage toyo mo finite ne raini yega gutira finio nya koro nkonyega aya na jakere kanise korokwa bi ekorokwa bina bisuwani amini ekorukayati abantu bakayati kayati boka abantu abanene boka koboko mogo tena mura abaruango aki kayati tenena amaboko narakane aya baba lego nalbako kayati abantu abane boka okay moko na monte ebi mwakoli tosore kanisa mama yako ngomubaro tosore kanisa korokwa bisuwani sorry inta abana bakayati abana boka yendo mwingi mwana konyabira nagongete aya kayati abana bakayati mwakolire togende bisuwani abantu bakale chikoni mwino muristi nkomanya mbalenga bale mbaje baadaye abamulega abantu abane babisuwani mulega okay abana babisuwani mweka tenena abana ko bisuwani boka tenena mbatenine yamono korwa ekonu abantu abanene tenena ekonu abantu abanene tenena naije nondega monye bakurumaga antoro mutwa ekonu wetu emukiri aya ekonu abana bekonu tenena ngara kenge okainyori yaka mori aya mwakole abarisibaito tuaspito tenegoro barisibaito tenango barisibaito tenegoro morisike abari gani masangire kanu mogimani aba ya response ya saba kwe aya abageni
twanyora babere nandonde amentire tiganje mutuga okoba kwane ndori kanyaboke nero tenita matera togo jagati mulis charis majuki nikiruka yule iko katikati nitamuruka kidogo tutapata kadogo kanaitwa kamano simama aka ni kadogo. Hata Biblia inasema Waisraeli wakitoka Misri wameambiwa waende na watoto wao. Sasa tunakuja na watoto. Salimia watoto wao. Happy Sabbath. Happy day. Anaitwa Abigail. Sasa tutakuja na mimi ni John Kisairo, ni mmoja wa wasee wa Camp Center ya Kayati, tena kutoka Ekonu 7-day Adventist. Itakuwa haraka sana kwa kanisani. Karibuni siku ya leo. Mungu awabariki. Our Bible reading of today comes from the book of Exodus. Exodus 19 verse 5. Exodus 19 verse 5. And it says, "Now therefore, if you will obey my voice and keep my covenant, you shall be my own possession among all peoples. For all the earth is mine." And that's the word of God. tutenne twensi na matera ito na 7 gotarana yeso totere gotarana yeso aseriara kwane enchera yaito morekire gokorayanche sebaregene o kwegena encherende teyo yomogo kase yeso egene oigwere torino mosunte no nyamare tayo erebweka obirusire tanguntiyo no nyana maringa gatoregene na koigwera okwengena encherende teyo yomogo kase yeso egene oigwere torine gurube no bororo bonsi mere moya to atokane emechando teyo no we
egene oiwere titoko enekia obwanchani bwaye ko ikatwirure kegima aso wanchereria nomogo karure nebyabo abara moigwere okwegena encherende tiyo yomogo kase yeso egene oigwere asoko watana toikaransa sare wose totare amonere kore kiara tebe genda sara tike to iroke gene noigwere okwegena encherende teyo yomogo kase yeso egene oigwere. Baba na Mungu wetu aliye juu mbinguni, Mungu wa mbingu na nchi, jina lako litukuzwe, uinuliwe siku zote, kwani wewe wafaa, maana yote yatendeka kwa jina lako. Mungu wetu, tuko katika makambi. Makambi ni sabato zako ambayo ulizitenga katika kando, ili kwa juma nzima sote tuweze kuabudu katika ibada takatifu ya wiki nzima. Baba, tubariki wote ambao wamehudhuria tunakutukuza kwa ajili ya mafundisho ambayo unaendelea kutuletea, ili tuweze kuyasikia tuweze kujiongeza karibu na wewe. Mungu wetu, tunahitaji Roho Mtakatifu aweze kuwa katikati yetu, ili aweze kutuongoza na kutupeleka karibu na wewe. Naomba ukatuwekee vizuri, ili tuweze kuelewa vile unavyokuwa pamoja nasi. Mungu wetu, tunawakumbuka wenzetu ambao wangetaka kutumika pamoja, lakini wamepata nafasi kwa njia hii ama ile ingine, sana kwa ajili ya ugonjwa na kuna shida mbalimbali, kama ndugu yetu ambayo ni mtumishi wako ako na mgonjwa pale hospitali Ndugu Ogega, ili Baba ukaweze kumkumbuka wakati huu, mtoto wake ukaweze kumgusa, ili ukaweze kupona, pamoja na wengine ambao nao wako na shida kama hiyo, na hospitali mbalimbali wengine manyumbani. Baba, nao ukaweze kuwagusa na mkono wako wa uponyaji, kila mmoja akaweze kupona, kuona Mungu waliinua jina lako, wakijua ya kwamba wewe ni wa Mungu tu, mwenye uponyaji. Kuna wengine ambao wako wanatumikia vifungo na wangependa kuhudhuria makambi kama haya, na wengine hawajui makambi, lakini imewapata siku ya leo wajumuike pamoja nasi, lakini kwa njia ile ingine wako wanatumikia vifungo. Baba, nao ukaweze kuwagusa mioyo yao, na nuru yako ukaweze kuangazia na iwafikie kwa njia hii ama ile ingine, maana wewe mkono wako ni mrefu wa kuponya wagonjwa. Baba, ni asante kwa watoto, vijana, kalitu kulia lero twensi ndole no mogoko kigango tukwana niga twensi. God is good all the time. Toigwana ine twensi. Okay. Ndiyamono asengencho yeri baga
sa toire aselit kolialero asenge njo yesabato yaye enjenu asichikambi cy'umwaka uyu ekiagera chikambi cy'umwaka uyu iga ekero tobegeta amatuko 52 asenge njo yechikambi aina amatuko ari chisabato kya Nyasaye igo twakere Nyasaye nguya mono ekiagera anjire twaumeranira iga asikambi senda ya Kayati eyebwate 3 churches, 2 organized churches, Kayati Seventh-day Adventist Church, BC1 and Ekonu Sabbath School. Tali wayo Ekonu nerone ya moya itu very soon abaraina yuba batebanga wangoiga Nyasaye ga okoro wanja ekanise iyo ngobe kwere nsemo nero bona aseli tukulia lero twakire Nyasaye mbia mono ekiagera 20 twakire gaiga ndagete kwaliga ni my sister wali olio chaiga asege sasimero elinde tuweze kumutunuku zawadi ya kitabu ili aende kusoma anapoendelea na mafunzo ya kanisa igo my sister wali olio chicha na asabiro chiche toko igitabu kiraiga elindo chikosoma gitabu ngiraiga tutagetago kwa ikiya sana elinde injugo cha igorioka gose gokonyara to goika na bongo nyara gochago lakini na igenere na bogocha gitabu ngiraiga togo kwa elindo chikosoma is a very good book gegokwanira prayer and fasting igotiganya sago konye my sister asogocha in the church of God biyamano sana kwa irwe gitabu ikeiga gwetera Kayati SDA Church biyamano omane nago siseni. Thank you so much. Karibu kanisani. Bono abana ba Nyasaye utwanjeire twasoire lero litukulia gatatu ase chikambi cheito ase kambi senda ya Kayati Nyasaye nagendete gukwana monaintu gwetera asamangana ase kirenge kenene kirenga obey and live, disobey and perish. The choice is ogochora no kwangu okwane igona kyo ekambi yo mwaka oyo iga ebwata mangana manene nga toiwere tomenye tutaiwere tinigigekoba igogo sira lakini yamanya gukubeka egente byanga bono erindo menye gososire ogochora no kwangu. The decision is personal. Ogochora no waito 20 na kiekora Nyasaye atoire libaga igoronto iwete the message of God about obeying the vision from heaven. Igoronto iweta mangana maya igoroyo koiwa eliogi korwa igoro ntwaroche engachia yemo Paul barenga asemerime bakogenda ine prison ekero barenga iga asemeri bakabera ororo akamanya wateya abantu bari barenga mona barabunga unless you stay in the ship your lives will not be saved. Na mutabere time amagima imotnota agora kiege ta gokonye ka usita gotoliwa tukaranga nonyene ngakieri anu ekero nu ale wateya abantu nganinjwe torosi obwato ekero ale wateya abantu nganji torosi obwato abantu mbarororo basierereti bakaroranga negasi ya usanwa gokora tari boigo akaru instructions yagatebanga ebindo bisoye bibere a male and a female ekero obwato bwaera etoige gakora kieke egacha ngamanya kuboliri swali nga ase barenge ali aso obwato ime ngai barenge biri byarengo byonsi ngai byarenge kogenda acha ndoiwana ine boli ebindo biri byonsi byarengo obwato ime mboli nsese mbunda ngemoni ngami ngurwe mwanya banto ngai byonsi byarenge kogenda acha ima kutali boigo igoli musuli yarenga asabu na kiri yarenge live tukamanya koranga even in the church of God we may face challenges abo turanyole mechando
while we are in the church of God na buturanyore mechando ekero turase sabari yo Kristo na boramiwe na boratware mechando lakini tukaroranga bali balemereti aso bwato ime bakabera aso bwato ime goike toige gakora kiege bali balengo bwato ime bakalemereria goike toige gakora kiege ekaera na into ono while we are in the church lemereria emechano na bera abo amatemu na bera abo ekerora asobo Kristo lakini lemereria obwateiga amatukaere yesaira ache atoiraria ngagotimuka bona aseri tukuria rero dotagete kurigereri a message egotebanga God is treasured possession. God is treasured possession. Nikitumia hii itakuwa sawa. Hello. Tigantu miye kege kyagere kege o ikonyiba nyibara kirende tingi ngangera ari mabuya igo. Kege ispeta. Gere kiriyo wetiga. Ikiuma tuchi kwa nyagara kwa yachire. Biyamono sana. Sorry for interruption. Ndagete batebanga lero tukukwanira engane gatebanga God is treasured possession. God is treasured possession. Treasured possession. Ni kama kusema God is special possession. God is peculiar. God is people. Or in another words, unaweza kusema ni mali ya thamani au rasilimali ya thamani. Kwa mfano, katika maisha yetu ni kitu gani ambacho ukipewa utalitika katika haya maisha useme nimepata kitu cha thamani. Gendo kia sense yora ewu ate igote benge gendeke ekensa kwa ewu na bengore gotwerera ngendo kiege esimi kibesa omondara kwa a world lakini ako instructions ako tebinga nonye na ako ire tabu yeye
omoranyiwere na kubwata okubwata na kwane kugotianania okubwata na kwane kugotianania lirolio inamoba abantu bane lirolio namoba abantu bane na kiense yonsi neyane na kiense yonsi neyane olende inwe namoba abantu bana bachole kole nende inwe namoba abantu bane bale naki abachole kubwa abantu bebisa kubinde abantu bebisa kubinde. Amen. Iwa erinde of a God's possession. What is the requirement? What are the requirements for you to be God's treasured possession? Hello? Oh no, we have read the book of Exodus chapter 19 verse 5. One of you to read in English. I want all of us to get the meaning of treasured possession. The Bible says, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant. Continue reading, just read. The Bible says, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, and you shall be a special treasure possession and above all people, for all the earth is mine. For all the earth is mine. Amen. It is God speaking. But my question is, who are these special people to God? Who are these people who have been chosen to be God's treasured possession? Let us go back to our Bibles in the book of Deuteronomy chapter 6 verse 6 and verse 7. The book of Deuteronomy chapter 6 verse 6 and verse 7. Kumbukumbu ya Torati sita, nimesema sita ama ningesema saba? Soma saba sita. Soma saba sita. 7 verse 6. 7 verse 6. Not 6 verse 7, but 7 verse 6. Deuteronomy. The Bible says, Musa na Aroni. Yo 7 verse 6. Very good. Continue. Yo soma leo. Soma. You are reading Deuteronomy chapter 7 verse 6. Now, one, 2, 3, or 1. 7 verse 6. You can read. Kiagera inuna abantu mwatana netuka bamorena ki abachenu asobosibwa monene Nyasaye oino ero bacholire mu babantu baye ero bacholire number 1 igaba chora morena ki abantu baye omonyene abantu bande bonsi barasense kubu abantu bande bonsi barasense ogende mpaka the next verse. Omonene tanguse tunainwe seta abacholete kiagera mwalenga abange ko bwabantu bande tari asinge nje mwalenga abange ko bwabantu bande inwe ni bo mwalenga abakemono ko bwabantu bonsi inoni wo mwalenke abakemono ko bwa abantu bonsi. Amen. Kiagera ni gabanchete Kurende kiagera ni gabanchete naenda akagania goikerania ira elialierete chisokoro chaino naenda akagania goikerania ira elialierete chisokoro chaino aya akagera monena akabanganya kono koboko kwaye aya akagera monena akabanganya no koboko kwaye orene chinguru
kuri n'ekinguru na kubaboria korwa ase ensi y'obusumba korwa ase okoboko bwa farao na kubatoria korwa ase ensi y'obusumba korwa ase okoboko bwa farao omorwoti omisiri omorwoti omisiri mbuya mono sana ingi kiagera Nyasaye select these people to be his special people, his treasured possession. Is it because they were many? Is it because they were good than others? Is it because they were strong? Are we together? Onye turamo bolio imole komonga igora ile usenora. The Bible says God did not choose them because they were superior. God did not choose them because they were strong than others. God did not choose them because they were many. God did not choose them because they were good. Why? Then God chose them. Continue reading. The Bible says, number one, what meant God to choose them is because He loved them and intended to accomplish the promise which He gave to their forefathers. Na kubaboria korwa sensi y'obusumba korwa sokoboko bwa farao omorwoti omisiri. Biyamano sana. Do you remember one day Moses went to Pharaoh? He told the Pharaoh to leave the Israelites. Do you remember how Pharaoh responded in Exodus chapter 5? Like Pharaoh tebete 5 verse 1 inge whatever. Na kiuma ite Farao tebete kero Musa achiete agotebi Farao anjire aba Israeli abatige bagende erinde baru Misiri. Na ki Farao responded in Exodus chapter 5 verse 1. And it says, afterwards Moses and Aaron went in. Afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh. They told Pharaoh, Thou says the Lord God of Israel. Thou says the Lord of Israel. Let my people go. Let my people go. That they may hold a feast to me in the wilderness. Continue. And Pharaoh said. Pharaoh responded. Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? Who is the Lord that I will let the people of Israel to go? Asanteni, achia tu hapo. Iwete Farao namba ite Nyasaye usitamo manyeti. Namo maete usitamo manyeti. You know the response of Pharaoh, he responded as a fool. Are we together? Because fools says in their hearts that there is no God. At your own time, you will read the book of Psalms chapter 14 verse 1, whereby the Bible says that the fools states in their hearts that there is no God. That is the response Pharaoh gave. He said, who is that God? You know, God gave the Israelites the promises that if they will obey and take heed toward his voice, they will reach the promised land. Wetani bisakubinde byonsi elinde bakoiweli ogiria Nyasaye bagenda omukyoli balire twira. The book of Deuteronomy chapter 26 verse number 16. Deuteronomy chapter 26 verse number 19.
Deuteronomy chapter 26 verse number 19. Unaweza anzia 16, anzia 16, 17, 18, malizia 19. And it says, The Bible says in Deuteronomy 26 verse 16, this day the Lord your God commands you to observe these statutes. this day, if God has chosen you to be peculiar people, God has said, do this, number one. And judgment. Number one, answer vizuri. This is the day this is the day the Lord your God commands you to observe these statutes and judgments. Continue. Therefore you shall be careful to observe them. You shall be careful to observe them With all your heart. And with all your heart. And with your soul. And with all your soul. Today you shall have proclaimed the Lord to be your God, and that you will walk in his way and keep his statutes, his commandments, and his judgments, and that you will obey his voice. Also today the Lord has proclaimed you to be his special people, just as he has promised you that you should keep all his commandments. Thank you. Taweza kusoma baadaye at your own time. We have read the book of Deuteronomy chapter 26 verse number 16 through 19. Tuaralirenga Nyasaye obabekire gusobekire abantu baba Isiraeli ensemo elinde babe abantu balegesa kwege chole elinde moro kite evidence inga Nyasaye obabekire ensemo ningi bagokora ngiye abaisiraeli batatu bakore bayiwerekeke amachiko bayiwekere ngo bani kwango kwa Nyasaye ono Nyasaye chira abaete kabate bayiwere lakini ekero musachi gudrei Musa akaba in the desert for 40 years. You know what they did? In the book of Exodus 24 verse 18 at your own time. Ekero Musa atebana aseroro lakini also 32 verse 2. Exodus 32. Ekero Musa atebana aseroro bakaira atua bakarengere linga tarimanga nachira atua etwe ntwatebe tutoyiwere lakini tuachire kwa banyamuso oyo ndobare dikeke ndomorochi ngiba korete in Exodus 32 verse 2. The Bible says, Tio mwana yo mokara soma esengenjo nere no mokere tarasoma. Uyabono. Young boy, you can lead. Aaron answered them, take off the gold earrings that your wives, your sons and your daughters are wearing, and bring them to me. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an iron cast in shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, these are your gods, Israel, who brought you up to of Egypt. You are now connected at your own time. We're so Genesis 24 verse 18 to some Exodus. Sorry, not Genesis 24, but the Exodus 24 verse 18. The book of Exodus 19 verse 5. Aba Israeli ebate bibuga moiwere na kubwata machikane ekiagerense no boiko nebyago ekero Musa ate bananingi bagora baro sieme bwekano ye moli erinde ebe bwekano yo obe Nyasaye abo ekere Nyasaye bakaganyete na rinde bagora dikeke bamochi maiteno naba Kristo ekeranya olire issue ekeranya olire muchando aha usaba sai nyimanya saa tara respondi umuntu utumire shortcut tari wego
ochaka gotebanga egiasireire njira rogoro kerige rinjirararia ekina kia Abaisiraeli bakorete ekero bakora igo bakebanga what God has promised ekinya sarire ira oikage bare kieke oikage ikirane ekiere Nyasaye tarikori ira sabantu bae tago kore kieke tago ikirania ekero Nyasaye rire ira igago ikirania when they disobeyed namarikawa tebanga the wages of sin is death. Do you know what happened? Abantu balia abange bakwete nonye barenge bachore tubabegesa kwege chore abunyasa jete mono bagakwa batarayikiraniwa chira kirinya sako ndekeke abaete ningi kiagera. They disobeyed God. One of you to read 1 Corinthians chapter 10 verse 5. 1 Corinthians chapter 10 verse 5. Korinto yeli tangani osome ikomi osome chapter 5 chapter 10 verse 5. And it says, but with most of them God was not well pleased. God was not well pleased. For their bodies were Scattered all over. Scattered in the wilderness. Uyamono ekiusina kia batebo iwete abakorinto yeli tangani ikomi osome isaro. Kolenda abange babo abange babo rabiaba abange baba rabiaba Abaisiraeli Nyasaye taweneretwe na barabo Nyasaye takorebeki taweneretwe na barabo ekikiagerete emebere yabo ekwite yasiareretwe aseroro na kikiagerete emebere yabo ekwite egasaja tarararia aseroro because Nyasaye obaire ira obatebiringa okonyiwera Lirolio inwe, you are my special people. God has chosen you. Nyasaye okorangeri kokero mondo kwa sa korangeri. Nyasaye okorusiri asa korusiri wache in the church of God. Nyasaye oretrekero mondo obobe kirese ngencho yoko bangana gosasimeri etariaye. Talibanga na asa korusiri lakini okorusiri asa korusiri erindo weli obireno yaye ekinya saa turangereiri erinde tebegesa ku egechore eroyo a priesthood a holy nation neke toiwereri chikoriamo lya Nyasaye Petro yeli tangani gokwanere ngana gitabu 2 verse 9 Petro yeli tangani ibere verse 9 gokwanere ngana gite 1 Peter chapter 2 verse number 9. And it says, Bible says, but you are a chosen generation. But you, you are a chosen generation. A royal priesthood. A royal priesthood. A holy nation. His own special people. His own special people. That you may proclaim that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into the marvelous light. Bienvenido sana. Bueno. Intuna Abaisiraeli babono. Intuna Abaisiraeli balero as a church, as Christians, we are today's Israelis. God is speaking to us that we are royal, a holy nation, special people. Bono, special people na kibako menya. Na ki special people wako menya tuanyora. Have the right to the world. The God who called you from darkness. Yasa ulio kurangere tukuwa somo sunde. Never disappoint him. Amen. Yasa ulio kuruseti yasa kuruseti. Operate in the light. Don't remain in the darkness.
you might be in the church but still utaliobora to the world. Are we together? Na wako na kanisa lakini bado tuliobora ngo chiararia asense na kiga ko ra marikate banga Nyasaye uri okorangere tiko basomo sunte oproke muna korario borabuo gochia saba ndobe bisaku. People who do not know who is God baro kibobora bo bwetera ba Kristo. Remember one day 2 people went in the temple to pray. Abantu babere bakagende kandi bakora kiye usaba. We had the Pharisees and the publican. The publican is the tax collector. The Pharisees ejeranera sabete in the book of Luke 18 verse 14 nagetoiwe ekero Nyasaye kurangeria kubekire ase nyumba yaye ekero Nyasaye kengera kwambia usikia usine tabu swata ekero Nyasaye amarika okwanira in the book of Luke chapter 18, the book of Luke that is written by Luke, who was a medical doctor. In the book of Luke chapter 18 verse 14 amarika okwanari ngana abunga abantu babiri abantu barenga gucyura ikiye makero bakagenda araria ekaru erinde basabe nonye ni ntumuna tuwakira iga abantu babere no matter how many numbers we have nonye muna tore hotora abantu barenga tubwate mu farisayo tubwate no mu ruskieke ebango 18 verse 14 you can read kirikwa na walire kadisende chama ni neno mwinabu 18 verse 14 It says, I tell you, this man went down to his house. This man went down to his house. Justified rather than the other. Justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be abused. And he who humbles himself will konyobare irwe boronge ko boyonde ekyagera yokwimokerera igoro naira nibuze nero yokwera ninze genderera eyire goso chakira 10 bono tete kuchaka kurute elinde tukolere 14 chakira 10 abantu babere bagatira gochie karu ningi bachete gokora inungi mwaje gokora okay oyo mono mo farisai oyo onde no morusie bango oyo mo farisai agatenena agasabaiga asomo yoye Nyasaye na akoira neiringa mbuya mono ekyagera kitindi muna abantu bande abawuli abatali boronge abatomani ose muno omurusi oyonde bango akwe ng'atara kabere ase ichuma n'oli omurusie bango agatenena tali ginoonya enkoimo ky'amaiso ay'eiguru kole ndageyakaki egekuba kyayo okubuula Nyasaye ndorera amabera inchomonye n'ebibe n'abateebirinwe omuntu oli nigayigete bwoye konyobalibwa oburunge kobuolyonde ekyagera oyo okwimokerera iguru
buya mono sana buyo muri komo ogwacha mu farisayo usimuno murusie bango turamubori kwa mwabaire oyo gwacha mu farisayo usimuno murusie bango Mateyo onye gwacha mu farisayo pole Mateyo wasoro iru onye gwacha mu murusie bango Omaite bado gomo wete Mateyo nga wasoro iru onye gwacha mu murusie bango Ekiagera murusie bango igache tegekanyete akamanyanga nonyocha eno monye bibe igakoriyo boronge kubwase goyo asenya sae. You are not alive because of the tithe you are giving. Are we together? You are not alive because you are eating balanced diet. You are not alive because of what you have. You are not alive because you are in the church. Omorusie bango agacha gwekanyete mono kurende omufarisayo agacha kerimokere tigoro mono. Even in the church today we have two categories of people right from Genesis. Egerogoligeria Kain and Abel. Kain and Abel ingo itoto yo no mayeto Gia witira Abel umao esenge nje ya keke yenda mwamu. Kain acted as a Pharisee while Abel acted as a tax collector. Elega elenge omuitongo amanyete nga obonene bwonsi n'obwengo obwa Nyasaye. Na itulero iga tuwarangeriwe erinde tumanye nga Nyasaye gakurusiria sa kurusio currently in the church of God. You need to be the light to the world. Obe omowasocheke wenze towaisa kwa muna wakoreka cheke wachete Wodi mko mota itakuwa kwa wachete wa Wodi itakuwa kwa wachete wa Ngakia wateo Nyasato konye tutoa muna tuwa koreka cheke muna tuwa chete Umaite Enjiri in the book of Romans chapter 1 verse 16 igeyote banga toba isakororere Enjiri yetokeke owosoku yamanya gukora Enjiri eyo ekoraniwa sabantu bebise kubirenga byonsi ayo awe abatumba letole in the church tobwa tobo inje nani uchikorigeri kwa bwana usaba nokerole in the church warengereri ngaho bari isiko barahumba gutore katari boyo muntu gerari in the church yakora ngo yori isiko tahora kiye tagotoreka ikina cyaba farisayo naba yakina cyaba yarudi bare gukora kiyaga dasoma igitabo kya abakora kwa batumwa. The book of Acts chapter 13 verse 40 13 verse 40 chapter 43 chapter 42 sorry chapter 42 Acts 13 verse 42 takete wewe usimwenzi samani waje huyu asome tu Kwa batumwa 13 verse 41 Ligereria Inua bachai Mosire Inua bachai ligereria mo kumia mosire Gochikokorande lingana asama tukaino Elimotegene no nyamoto na isako batebya Gobasokire abantu bakabasorora
bachiko batebia mangana y'esabato aba babasoru wete mama ete sabato ose bamanyeti bari batamanyeti ose bari bamanyeti bagasorwa batei bari bande batakora tikeke batamanyeti goro y'esabato ekero musangerekano w'esinagogi era abayahudi abange n'abageni b'ebisaku binde abawucogete bakabwatana na Paulo na Barnaba abakwanete na barabwo nakubaremya bagenderera asobya bwa Nyasaye ase sabato ya kabere abantu abange asanga mu kibwensi bagasangererekana muna tuwakira bayibuli ingana lyango lya Nyasaye tulendekera abayahudi bakikorera emiganda iwa ekera abayahudi bakikorera emiganda bagaikyoro na keke ingiri ibero lyabo lwatera fasireka wigire eyigwasomire yeirore 40 eyigwasomire eyigwasomire olende ekera abayahudi bakikorera emiganda bagaikyoro n'elibero ingiri ibero lyabo lwatera koleyo bagakana mangana yale okwano na Paulo bakamurama Paulo na Barnaba bagakwana n'obalemu bagateba igo yawenerete ngalingana lya Nyasaye likwanwa asemole litangani ekyagala mwali sukeiriale kole fasi eyoga lakini osome munere nyasome munere Paulo na Barnaba bagakwana n'obalemu bagateba igo yawenerete ngalingana lya Nyasaye likwanwa asemole litangani kolende ekyagala mwali sukeiriale mwenakyere ose mwenakyere inwa abanyene ingati muwenereti obogima borobyo manya yaelire fasi eyanya noikaraza nyekule twechoreire abantu b'ebisaku abo together abeke musie kijabo koleka twechoreire abantu b'ebyabo ingi kiagera baichoro n'elibero ebakikoligereria banyorana naye bwakire umweta abantu bari in the church umuntu agonjoko omogeni wachaka komotebinga ekanisa etomanyetiase gwagorete kiege tumanyetiase nagorete twanye rusiri tari boyo omuntu agotenga ekanisa etomanyetiase twanye rusiri yare ayo nigoro gwagorete kiege igoro gwachete ondochokonteiga abandu bande ng'a mumanyete ng'a atari seino abakristo bagoroka abakristo bande ng'a ng'aino nechimasetra tari boyo iwa oja kwaho kare ngori wogotoria onye tari kogwengera gwari kwabo kwa Nyasaye gendere fasi kubwate next tuchikorana yekoera guchi fotire go wikire nabo twachige tuno monene nakobekire obo mubaso asa abantu b'ebisaku erindo gotoleka kwa
elinde ogotoleka kwane kogenda ase chinsinyo chiense buya mono sana unaona hata gitukuigwe point iyo mweli abo omonene erakurangeirie igaturangeirie twensi munabanda abachore lakini with a condition ingatobe omubasokieke wense ine ntoro omubaso wense awite right of the world ntoro omubaso wense gose toro omosunde wense maite omubaso wense igo emine tinga omenye na gokora kerikero kogani kwamo kwa Nyasaye igo na Nyasaye okorangeiri in this church okorangeiri ase kanisa eye erinde obo mubaso wense abantu bebisaku n'abantu bonsi baiwekero kogani kwamo kwa Nyasaye twetware omoinche maitepire no ene kero korandi fistese nigali byoweta muntu chigoeta iga morisi jamani asomo chiuria tanje tibiya iga au etiwa ngo batebinga tingagere tise chigose na bare kiege usina tuko muina tujitanya gweto na buranya wale se chitakore kiege taiyo lakini abutaringa taiyo no ale lakini tatage tiko koraki tatage tiko gendo Nyasaye urange irikero yomo erinde abe omubaso bwense ekero Nyasaye atobekire tobe the special people teriye garanti yokonyowe kuimo bwa kale na kale onye toko wekero kwani kwamo kwa Nyasaye na kikira leta Abaisiraeli bagasira bande ekiyerera bagachoru munebe sakwege chore Nyasaye akabachore senge nchabanjete for God so loved the world and he gave his only begotten son that whoever believes in him shall do what? But have what? Eternal life. And the response to the gospel is to believe. You went to see ekitobane itokore no kwegena barenga monanjira gusabana tiganya sato konye erinde tokoro ochora twegene Yesu Kristo oliyo tokweta somo saraba not because we have done anything not because we are what we are but because of his love and his grace barenga tena sato konye erinde tokoro kubwatana na Yesu munatobekira ase kanisa yaye turandie nchiri ya malaika batatu na kuriwekero kubani kwaye barega bagusabana Nyasaye tokonye tobaba mo babo naomba tuweze kusimama ili Mungu atubariki sote kwa jina la Yesu naomba tuweze kukuja ili tufanye maombi pamoja tunapoimba wimbo nambari 100 kikisi namba 100 kikisi otero na bemia ya meke gusi ngukwa na kole ngati dine kiyenete tunatokuja kuchaka hiyo kuli tutoke wote kwa vibanda wala ambao wamebatizwa kwa maji mengi tasimama mkono wangu wa kulia na wala ambao hawajabatizwa watasimama mkono wangu wale wamebatizwa mkono wa kushoto wala hawajabatizwa mkono wangu wa kulia na tukumbuke ya kwamba Sabato tutakuwa na ubatizo district yetu ya Nyosia naomba tuanze wimbo namba 100 ikibusi Idinekiyenete Tatigamanyinga Yesu Onyara omonene vive vyaneko visivya Yesegetare temine sane nigongo limera sane nigongo
Merindokera nake kuruchaye chingisane Yesene tarenteneine Sane nigongolimera Sane nigongolimera Amatenayeneira Vikonye asemechano Osienzege koera Monenere nagisane Yesege talenteneine Sane nigongolimera Sane nigongolimera Karachene vitureri Pilatoke neaye Neroyete omoronge Darina como chakone Yesege talenteneine Sane nigongolimera Sane nigongolimera. Amen. Wale ambao wako na prayer request naweza kuja hapo katikati ili tumalize pamoja naye. Tunapomaliza na wimbo namba 14. Tunapomaliza na wimbo namba 14, wale ambao wako na prayer request na vile ambavyo nilisema, wale wamebatizwa mkono wa kushoto na wale hawajabatizwa mkono wangu wa kulia. Tumalize na wimbo namba 14. Wenye wako na prayer request. Dale naye unaye kwa tarete wate okobokokwane ikwane naye moronge nitara nitirabuya Yesu tare amonaye Tingo tara ijeweka magano motibigori amatemwa abuchire ababisana bageba kia emerindo nyancha omonene tarenaye ora wate okoboko ensete komera kende itarene omoregu oikanyi komo elio dore omocho sayoni omotoya tarenaye. Jamani, naomba yule mwalimu wa watoto yule akuje, alafu na elda yule wa stewardship, naomba ukuje taombea hawa na wewe utaombea hawa waambie request kama wakifika tunawaambia request kwetu. Oh, sawa, tunawaambia request kabisa. Aenda hapo. Sare. Mwacheni ya sana kwa timu maswati. Twatira suwe suwa ikiagira yenda atana ikima bana bawo. Obo aruboga Kristo tera ni ringa bya munekegira naye watreti nyasana. Bana bawo basikiranga na sore Kristo. Kira tuerura piko rostigro cheito imenyasana no kumanyite kiro ya moito. Na maganita mu bisina maiso mara Kristo no ya maite. Manene kiro to akogori to amenyenga ni wogo tera ni kwa ngana na kiro ya moito na kuburi nyasana.
wana igasege tukiaka ya Nyasaye abasiriki ababerure Nyasaye gochasore n'abari isiye kambiye Nyasaye begure yogiye ekarama abachale Nyasaye nane karaba acha samagura otwensi amekera turacha sore Kristo tomenya no toiraneri bunora lere bya Yesu wana gendera batapanye kratamyenta sincere na matema yara amange misukosu kontiani Nyasaye twawetira karabnori tisiama la Yesu yoro mugore ito amen. Komentana iyo umuriro w'Nyasaye dora abana bao abake bakira sosu mu kabisa ekala bote ya Biblia roho ya Nyasaye dora abana bake biru cha Asusuao, na kwakonya wasitise mchonzi. Asema kise ni mshika kunisara na baba nyale mucha sio ya wakama. Tunabona kwa ndio sisi mchiana cha kunisara. Kwa sababu ya sababu ndio. Otorende na ndio ni sana. Mwatongi Nyasaye twawagire bya maraseke ukiroma kwarera manaitwe twegule ngana yawo twarere naitwe n'abantu kwabekera nsemo asengenje yo kwegekero ko kwao okwegwira utambe bono manene abana bawo abakena abanene twakira twensi otokonyera utwarere bibito yarikwegekero ko weito bona abana bawo barabakira nsema asengenje ogato bosoro kwabene ayo manyene mu matama ganyabo oyekera ni wetira asita Yesu Kristo bawo manene barabawaire abandi barwarire ubaweni wetira asukuwa kwao anyoiro manene umulisi ogeganera umwana yarware tasinekitari umuweni asebye tali yawo abandi bagat challenges ao chichi family chukwenyora twasabiremo manene Nyasaye kero yo mwikira namaganya inura aleribya twasabira asebye Yesu Kristo yo mutorito amen. Asante. Wacha tukae. Tukae tutulie dakika 5 peke yake. Watoto tulieni, watoto wakae, na ngoja watoto wakae. Abana alisore karansa. Dakika ni 5 peke yake. Mulisia chugocha ulia to kore miremere komo iragocho chiga kichne chio korete sadake mbese ase chiro igo nakina riganerio Mulisia alindache tubwate remere bwebwa igo mara nche karanza de kanisa na chio Mulisia ono abana bali Nyasaye baloche nambuya bale tebye wasusu Nyasaye mutago chabwanga nchupango leta byewa mwate kula shinga cheno cha busiga iga n'abagori mo betiare linde chitaike ibere isato inya isano tokole seme to enranchi kiburanche karabwango moche molete ebintu mwari skula simugode yenu ebyewa mwaletera Nyasaye karabwango n'abage mwarenge abandi ngai bagenda birete utugusingira rinde twareke aso kuboko manene agendere kubasesenia utambe mure moko muretera sikocha usia
abagori barimo kugura kabete natangara kusaba wande mara leta ikigo cya mwakora n'ubwango mwakora bwango sasa kirakira sikigo kimoino sikia kigo kimoino sira kuchiari kabe ona line promo date nese mwachira owe para na taraje sawa ni chibangu treasurer bench sawa ichigo chibosia treasurer ama ni treasurer hapa karibu mobe tiyari na mali sitina kwa kilo moja na ndora kwa bwana treasurer hapa tokore bwango ono etaito tusabe toire biranga sa kusaba tatenya sawa mutunguru nense yaikirisa ya bene abana baba bakuruwereni bane trebiyewa ndi ndonya kuba sisini ona wekira sa moka wa sisini kweta situmotorejo ono to wansira itoke ne lyango omanyene kwata bwango omanyene manyeli tokeli obodile tocheli walete wana walete ni tokeli ngai bale cho tatebire ngote mama ile ngawa tebio koni ikabi itoke 300 ngobate 300 ngobate 300 tokendra 300 ditokendra 300 iya sana ne diye kusi ngokoira bas genda mwana ali kudusi tuachireri aka 200 kama 200 swali vipi aka 150 250 ngokoira 250 ngokoira undeteyo tocheri nitokendra 200 batengene sukari kaenga 300 yako na 300 yako na mbili gora akebi basi igoirenga